360 Precast concrete e Bloemfontein e boetse e ditabeng hape ka morao hore basebetsi ba yona ba tle ba bewe ka thoko mosebetsing nakwana. Tsatsing la maobane union ya basebetsi ile ya kopana le basebeletsi ho buisana ka mokgwa wa ho tswela pele. Ba ne ba ena le tshepo ya hore botsamaisi bo tla ba teng dipuisanong tseo, empa le jwalo ba ile ba teakalala ka mookamedi wa bona ile a bua le bona ka mahala ho hlalosetsa moemedi wa union ya bona hore o tshwarehile haholo ke emeng ya mesebetsi ya hae, mme o tla kgutlela ho bona ho beha letsatsi le leng hape. Lato Mohatlane ho tswa unioning ya basebetsi o dibile ka tsela ke ena. Happened is that in our second round, the employer made it clear that they don't have money. Actually, they are going to apply for a layoff. Now, a layoff under the provisions, it's our basic conditions of Employment Act, whereby if ilitengara contracted upon employer on that right to approach the Labor Department, imutuseka layoff, whereby batande ba khole the portion it's after each and every 21 days. Now they made that application, and we also shared an email actually to disclose something with the Department of Labor in trying to check or now did the employer comply. Ateka o le leng a John Ralekwala yena ke mosebeletsi wa company ena mme ena o di hlalositse jwana. Re kopantitse mona na tsatsi lena na re tenne re tla mona na bitsong la hore re lebeletse ho tlo kopana le ga mosebetsi wa rona e leng Ntate Pitsane mabapi le se etsahalang femeng mona. Re ntse re sebetsa hantle nako ena dilemo tsena kaofela. Mathata a sala a qala ho tloha ka di 19 tsa April selemong sena se re leng ho sona. Ha re tla hlalosetswa ho thwe re malapeng with the immediate effect ntle le ho tsebiswa ha letho or without a short notice. So ke tse ding tsa dintho tse ntseng re di re be mona tsatsi lena. Ga mosebetsi wa rona o a re feila ka ntho tse ngata haholo re ka di qolla mare di ngata haholo. Puisano le lefapha la rona la ditaba company monga company ena e leng Monghadi Pitsane o hlalositse hore ha jwale o ntse a batlana le boramatsete o tla tsetela ho thusa company ya hae ho boela setlwaeding. O boetsa tshepisa ho kopana le lefapha la rona la ditaba ka la bone ka ha a se a le siyo provinseng ya Freistata ha jwale.